Of truth. Ushumayelile lo mama washumayela kwabona ukuthi kusenesithuthi akabuye. Niyavumelana nami na. Without any waste of time, let us welcome. Allow me to introduce to you the woman of God, the woman of the hour, the woman of this time, the woman of this generation, the apostle, the prophetess, the evangelist, the pastor, the teacher, the international speaker, as well as the conference speaker, the founder and the producer of Dramatic Utos, the author of 2 books, Mbono Uyinumsha. Ladies and gentlemen, let us welcome the caterpillar, the bulldozer, Pastor Tapsile Mahlaba from Assembly of God. Kikizan bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Ngokuyithoba khulu ngiyathanda ukubingelela ubaba Sithole, ngibingelela umama wethu uMamdlunkulu, inceke zikaNkulunkulu ehloniphekile, obaba nomama, obhuti nosisi, team yonke God's Army. Amen. Ngibingelele nabantu abami oThabisa noSandile, ngibingelele nesithandwa sami ubaba Mahlaba egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osivulela umnyango ukuthi sibe khona phakathi kwenu. Amen. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngicela singene ezweni lenkosi encwadini kaJona sizofunda uchapter 1. Sifunde ku verse 1 siyogcina ku verse 3 bese siyofunda no chapter 3 sifunde ku verse 1 to 3 usengangifundela sethule. Jonah chapter 1 verse 1. Izwi lika Jehova lafika kuJona indodana kaAmithayi lathi, suka uye eNiniva, umuzi omkhulu, umemeze phezu kwalo ngokuba ububi balo benyukele ebusweni bami. Verse 3. Kepha uJona wasuka ebusweni bukaJehova ukuba abalekele eTharishishi, wehlela eJopha, wafumana umkhumbi obuya kuya eTharishishi, wakhokha imali yawo, wakhwela kuwo ukuba ahambe nawo aye eTharishishi, asuke ebusweni bukaJehova. 3 verse 1 to 3. Chapter 3 verse 1. Izwi lika Jehova lafika kuJona ngokwesibili lathi, suka uye eNiniva, umuzi omkhulu, umemezele kulo isimemezelo esikhulu engasikhuluma kuwe. Verse 3. Wayesesuka uJona waya eNinive njengezwi lika Jehova. iNinive lalingumuzi omkhulu kakhulu, uhambo lwezinsuku ezintathu. Siyabonga. Umyalezo wanamhlanje uthi, God will never give up on you. Sibonga izwi lakho eliphilayo namadoda asiqondisa indlela inkosi yami engcwele. Lisazobe inkosi yami enhlizweni zethu malithola indawo. Nkosi yami engcwele, incekazi wakho uzokhuluma ngayo inkosi yami. Siyacela inkosi yami uqhubeke nokuyigcoba njalo. Isakhuluma inkosi yami uphuma amalanga kumlilo. Lithola indawo enhlizweni zethu inkosi yami engcwele egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo bazalwane akafani nabantu, ufana yedwa. Hallelujah. Kwesinye isikhathi indlela zikaNkulunkulu zingakudida. Kwesinye isikhathi umbona uNkulunkulu unfair. Kanti noma ungambona ongathi unfair, kodwa kufanele uqiniseke ngento eyodwa ukuthi he is always just.
Kwesinye isikhathi ukusebenza kwesandla sakhe ungangakuqonda kodwa themba inhliziyo yakhe. Glory to Jesus. uNkulunkulu bazalwane wethembekile. Uyakwazi ukuthi umuntu sebemdelile bamscratcha encwadini zokuphila but it's over with him. Kodwa fika uNkulunkulu athi I will never give up on you. Hallelujah. Uyakwazi uNkulunkulu ukuthi abantu sebengibhela umgodi bagqiba bathi kuphelile ngawe athi uNkulunkulu imangiqala ngawe. Nalendlini khona abantu asebescratchiwe kanti uNkulunkulu necebo ngabo and icebo likaNkulunkulu alinakuvinjwa umuntu ngoba uNkulunkulu wethu uyakwazi ukushintsha uJakobe. Glory to Jesus. Abu Israel uyakwazi ukushintsha uAbraham abe nguAbrahama. Uyakwazi ukushintsha. Glory to Jesus. uSaul abe nguPaul. Ngisho mina uNkulunkulu okwazi ukushintsha uSimon abe nguPetru, okwazi ukushintsha isiqalekiso sibe isibusiso. uNkulunkulu okwazi ukuthatha into elahlwe ngabantu ayithintithe ayiphakamise ayoyihlalisa namakhosi. God will never give up on you. Angikhathali noma nawe usudelile uthi I failed God but God will never fail you. Ngifuna sithandaze la uNkulunkulu bazalwane ufika kuJona uthi suka uye eNiniva. Lithi izwi likaNkulunkulu uJona wasuka. Hayi angizwa bazalwane. Wasuka akangathatha indlela uNkulunkulu ayikhombile wathatha enye direction. Ngoba kuNkulunkulu ukuthi usukile akusho lutho kodwa into ecountayo usuke wayapi. Angizwa bazalwane. Baningi abantu bayenza kodwa benzi njengalokho uNkulunkulu eshilo. Glory to Jesus. Wasuka kodwa kangaya la uThixo athakaye khona wathatha enye direction. My God, uNkulunkulu angasho ukuthi thandaza wena uqule. Ayangizwa iyenza exactly lento uThixo atheyenza. Lithizwe likaNkulunkulu wehlele Jopha ngoba umuxabene noThixo uyehla, umuright noThixo uyenyuka. Ayangizwa uyayikhumbula lendoda uJesu akhuluma ngayenza umfanekiso uthi yasuka eJerusalem yehlela eJerikho. Ayangizwa bazalwane kanti ithatha umgwaqo owawubizwa ngokuthi Blood Road. Lani igebengu zahlezi khona zazingakwazi ukwenyuka zazilinda behlala. Ayangizwa kodwa uma wehliswa ngabantu, hey my God, uright noThixo ngenkathi bekwehlisa njengoJosefa bethi bayaqeda ngawe spiritually uyenyuka. Hallelujah. Lalelani bazalwane, la uThixo ayemthuma khona abachazayo bathi kwakuseduze nala ayebalekela khona. Ayangizwa bazalwane. Uma efika Jopha nangu umkhumbi uyasuka uyeTarashish wangena kuwo. Lithi izwi likaNkulunkulu wakhokha ngoba ukubalekela uThixo uxabana noThixo kukufaka endlekweni kuyabiza. Ayangizwa bazalwane. Wangena emkhunjini wacabanga ukuthi njengoba sengisemkhunjini ngibaleke ngiqedile ebusweni bukaThixo. Who are you ungabalekela uThixo? Glory to Jesus. Ngoba uDavide
Jehova noma ngidlala icansi endaweni yabafileyo Jehova ukhona noma ngenyuka ngamaphiko ngiyaphezulu Jehova ukhona ngeke umbalekele uThixo umucashela uThixo ufana nomuntu ecasha ngesithupha sengathi ngiyambona uNkulunkulu eqoqa umoya haleluya kumagumbi womane ewufumbathe esandleni ewuphosolwandle sengathi ngiyabona uNkulunkulu ethi kuJona hanga kubamba kade sethu ucasha uqedile lithi izwi likaNkulunkulu kwasuka umoya onamandla wenyakazisa ulwandle washaya umkhumbi kwangathi umkhumbi uzophahlazeka kufuna bani bazalwane funa uJona sengathi ngiyabona amatilosi ehlangana ngamakhanda ethi kwenze njani namhlanje sihlale silihamba lolu hambo asikaze sibe nenkinga nje inkinga uJona ngoba uma kufuna uJona kungavalwa ifactory kanti kufuna uJona uma kufuna uJona kungagula ingane kanti kufuna uJona uma kufuna uJona ibandla lingangena enkingeni kanti kufuna uJona ayangizwa bazalwane benza imizamo bathi asithathe impahla siyiphosolwandle ey'nkosami abantu bangena endlekweni ngenxa yomuntu ongalaleli obalekela uThixo my God asithathe impahla siyiphosolwandle kuze umkhumbi uzoba lula benza imizamo my God wathi uThixo noma ngenza yiphi imizamo hallelujah Jonah I will never give up on you glory to Jesus waqhubeka umoya kwangathi umkhumbi uzophahlazeka bathi madoda ake kube lona loyo abiza uThixo wakhe zonakela izinto haleluya sengathi ngiyabona loyo ebizo wakhe uNkulunkulu ilo ebizo wakhe uNkulunkulu kodwa umoya waya uya ngamandla hey my God ngoba inkinga ubani uJona lithi izwi likaNkulunkulu induna yomkhumbi yehlele ezantsi komkhumbi ayangizwa bazalwane uJona wehlele eJopha nasemkhumbini wehlele ezantsi uya ngokwehla ayangizwa bazalwane mifika uJona ulele ayangizwa bazalwane ulele ngesikhathi esinzima kufiwa ngoba uSathane uyakwenza ulale akushushuzele athi lala kuzungezwa ukuthi kuyafiwa lo muntu akufiwa ngenxa yakhe ulale kuhlupheka abantu abangena nkinga Jona yathi nduna unani lo ulele ngamanye amazwi kuyafiwa wena ulele khona ungahambi kahle hey my God ngithulele ngesikhathi esironke njengabafundi bakaJesu okwathi inkosi yami isenkingeni ithi umphefumulo wami ulusizi kuze kube sekufeni lindani kunye nami ukuze ningangene ekulingweni yabashiya kungathi ibanga lokuphonsa itshe yaguqa yathandaza mibuyela abafundi balele ngesikhathi esinzima uJudas Iscariot akalele ayangizwa bazalwane uJesu uyathandaza akalele kodwa abafundi balele njenganamhlanje ibandla lilele Sathane akalele ayangizwa noJesu akalele uyathandaza kodwa inkinga isebandleni lilele buza ngisho umhlaba uyini umsebenzi webandla liphi ibandla izinto uma zonakele kanje lilele ngesikhathi esironke kwathiwa ndoda vuka sesibabizila bethu uNkulunkulu akubizo wakho usho njalo umhlaba abazalwane uthi sesizamile imizamo oNkulunkulu bethu abasebenzanga
inyoka zichithiwe kodwa kulinda thina ukuthi sidedele inyoka edlezinye kodwa kulela abantu abanempendulo. Jona akuvuke endoda na ubizo wakho uNkulunkulu. Hey my God, ngoba uma uwile izinto zasenkosini uzikhunjuzwa abantu abangakholwa. Ayangizwa. uJona kufanele ukuthi uthi kulabantu athandazwe kodwa ilabantu abamkhumbuza ukuthi akabizi uNkulunkulu wakhe. Angmazi noma wathandaza yini kodwa into engiyaziyo isiphepho asitholanga ngoba kukhona izinto ezingalungiswa umthandazo kodwa ezifuna uphenduke. Ayangizwa. Kukhona izinto noma ungazila for 40 days ngeke zilungiswe ukuthi ufastile kodwa zizoshintshwa ukuthi uphenduke. Ayangizwa bazalwane. Umuzi umuntu ayiduduza ethi noJesu umkhumba uNoJesu wavukelwa isivunguvungu. Lalela isivunguvungu sika Jesu sasithi qhubeka umvuzo ungaphesheya kodwa sika Jona sasithi phenduka. Akufani. My God. Ngithi into engiyaziyo umoya awuzange uthule waqhubeka ngamandla. Lethi izwi likaNkulunkulu bathi ake senzeni inkatho sibone ukuthi lokhu kusehlele ngenxa kabani. Inkatho iyadla uJona, iyadla umzalwane. Angizwa bazalwane. Bathi awucacise ndoda ukuthi lobu bubi busehlele ngayi uyini umsebenzi wakho. Ayangizwa bazalwane. Kusho ukuthi bayabona ukuthi ikhona into eyonakele la. Le ndoda ithunywa kwenye indawo ayenzi into ethunyiwe. Uyini umsebenzi wakho? Wathi umechaza uJona kuthi wabashaywa luvalo. Ngithanda uJona umesethi kuze lesisimo selapheke. Ngeke selapheke ngenye indlela. Ngiyazi ukuthi kunje ngenxa yami. As long kukhona mina ngeke lesisimo selapheke. Susani mina kuze kwelapheke isimo. Ngibambeni ningiphakamise ningiphose olwandle kanti phambi kukaNkulunkulu uyarepenta. Hey my God. Angizwa bazalwane kanti phambi kukaNkulunkulu uyaphenduka. Kuthiwa lamadoda ayengafuni ukumphosola azama ukugwedla kodwa kwabonakala ukuthi ngenkathi etezama ukugwedla umonakalo uqhubeka. Babona ukuthi ayikho into esizoyenza asenze njengoba eshilo simkhiphe emkhunjini. Hey my God. Kanti ezulwini indaba isilungile. My God, ngoba uThixo uyayithanda inhliziyo ephendukayo. Abantu bangakubambela izinto zayizolo kanti uThixo uzwile ukusola kwakho. Yingakho ngihlala ngokuthi ungangeni endabeni yomuntu noNkulunkulu ngoba wena ukambambela izinto zayizolo awumaze khona lakhe xoxe wathini noThixo. uNkulunkulu wakhuluma nofish nenhlanzi wayinikeza idirection wathi ungamisishi ngisho isecond. Hallelujah. Phuthuma ngoba kunento yami eprecious. Glory to Jesus. Hey my God. For sure laba bamphosa uJona babethi uyafa kanti uNkulunkulu uthi Jona I will never give up on you. Hallelujah. Ngeke ufe Jona ngenxa yezinto engizinveste kuwe. My God. Hallelujah.
Ngoba abantu bakudala kodwa bayazi into enginayo ngawe. Ngoba emaphakadeni ngaxoxa ngaqeda nawe. Emaphakadeni kunezinto engashutheka kuwe. Ngenxa yalezo zinto ngeke ngivume ufe. Noma abantu bangaze baqambe ngegama bathi unguma wavuke. Glory to Jesus. Kodwa ngenxa yento uThixo ayibeke kuwe ngeke uNkulunkulu avume nawe. My God, noma nawe usudelile uthi ngiyafa ngoba uJona wayesecommit suicide. Ethi kungcono ngife sekuphelile ngami. Kanti uNkulunkulu uthi Jona imanga iqala ngawe. I will never give up on you. Ngenxa yezinto as precious engizifake kuwe. Mungahlehla ubheke emuva. Ubheke kwidayari empilo yakho. Uzothola ukuthi ngokwecebo likaSathane ingabe wena kade wafa. Kodwa usinde ngenxa yepurpose neplan kaNkulunkulu ngempilo yakho. And noma uSathane angakurola ngemoto ngeke uzufe ngenxa yezinto uNkulunkulu asinveste kuwe. Oh my God, ngoba uNkulunkulu uyathanda ukusebenza ngezinto ezibuthakathaka. Glory to Jesus. Ezithi angikwazi ukukhuluma. My God, ezithi ngizalwe emndenini omncinyane. Glory to Jesus. Athi uNkulunkulu wangitshela leyo nto ngathi angiyazi. Ngoba before I formed you, I knew you. Abachazayo bathi lo hlobo lwenhlanzi azihlukane zihamba ziqoqwana. Kodwa for sure zamangala ezinye inhlanzi uma sibona lenhlanzi vese sisuka kuzo. Kanti uNkulunkulu useyikhomandile. Wanikeza idirection, wanikeza isikhathi. Ngoba kunganyakaza noma yini. My God, uNkulunkulu efuna ukusave wena. My God, bathebe mphosa uJona inhlanzi yabisiredi. My God, ay kungakaka uSathane ethi uyaqada ngawe kanti uThixo uselungisa inhlanzi. Hallelujah. Lalela mntaka baba ngeke ufe. Akukho mthakathi, akukho demoni, akukho devil worship. Namazwi akhulunyiwe against your life ngeke aphumelele. Inzondo uSathane akuzonda ngayo ngeke ilingane nothando uNkulunkulu athanda ngalo. Ngithi ngeke ufe. Ebo likaThixo lingafezekanga ngempilo yakho. Ngisho wena ngeke ufe. Nawe yisho ngeke ngife, ngisazophila ngishumayele imangaliso zikaThixo. Hey my God, ngithi kanti inhlanzi uNkulunkulu useyikhomandile isiredi. Hey my God, isikuthile. Oh hallelujah. Ngoba uSathane uTemplana kanti uThixo kade aqeda. My God, ngoba icebo likaThixo lidala kunezinto uSathane asiplanayo ngawe. Hey my God, yamnqaka inhlanzi. Hey my God, uNkulunkulu wakhuluma nenhlanzi wathi mathumbu ningagayi. Hey my God, for 3 days and for 3 nights ningagayi ngenxa yalento yami precious.
Hey my God, wathi uNkulunkulu ngeke suffocate ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma nendalo imlalele. My God, ngokuba umhlaba ungokaJehova nokugwala kwawo, izwe nabakhileyo kuwo, ngokuba wawusekela phezu kwemfula wawumisa phezu kwezilwandle. Wathi angasuffocate for 3 days and for 3 nights. uJona eseswini senhlanzi, wena wawungacabanga ukuthi kuphelile ngaye, kanti uNkulunkulu uthi ngiyaqala. My God, uNkulunkulu ubhizi uyamsebenza. Lithi izwi likaNkulunkulu iminyaka eyinkulungwane kuye injengosuku olulodwa. Lo 3 days ngimina ngimfanisa no 3 years, kanti ubhizi uthatha ikhosi. Ayangizwa bazalwane, ubhizi uthatha ikhosi, uyasetshenzwa. Davide kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde indlela zikaNkulunkulu, ngingakahlushwa ngaduka. Lalela, wawungamdabukela wena uJona eseswini senhlanzi, kanti uThixo ubhizi udila naye. Wawungafika iperiod yokusetshenzwa kwakhe ingakapheli, uzama ukuqaqa isisu senhlanzi ngoba uthi uyamsiza, kanti uyambulala ngoba uzofela olwandle. Miyeke, ayangizwa ngithi miyeke aqede ikhosi. Ayangizwa bazalwane, hey, uyazi ungakayiqedi ikhosi uthi uyakhala, uthi Thixo sengivuthiwe. Afika uThixo nemfanoko athi kusaphuma inhlama, awukakavuthwa, kwenyuswa degree yomlilo. Ayangizwa bazalwane, indlela osetshenzwa ngayo kuyakha ngendlela ozosetshenziswa ngayo. My God, ngeke ubhale iphepha lika grade 2 kanti wena usuka grade 12. Iphepha olibhalayo lichaza ukuthi uku grade 1. Uma usafunda noma usukuma exams, abekho abakushayela izandla, kodwa abakushayela izandla bavela uma usugraduate. Ungamangali ukuthi ziphi ihlobo zami. Hallelujah. Bapha abantu abengicabanga ukuthi bayangithanda, bapha abazalwane ngikule nhlungu. Lalela, abakazuvela manje bayavela usugraduate. Hallelujah. uNkulunkulu ukudlulise ngamabomu. Glory to Jesus. La ekudlulise khona uzokwazi ukusiza abanye. Hallelujah. Ngeke uzomsiza umuntu ngento ongayiphasanga. Kunezinto ongena kuzo kanti awuzingeneli wena, kodwa ungenela abantu abazosizwa nguwe. Hlala eswini senhlanzi baze bacabanga ukuthi ngeke aphinde aphume. Glory to Jesus. Hallelujah. Kanti uzophuma ngoba umuntu ohamba noThixo ukuqhamuka afinjelwa. Hallelujah. Linda. Linda. uNkulunkulu ngelinye ilanga ukhuluma nami, khuluma ngenhlobo zamabhodwe. Uthi kukhona amabhodwe aweak angakwazi ukubekezelela umlilo. Uthi lamabhodwe athi upheke ngawo ashisa umlilo, ehluleka ukubekezelela umlilo. Kanti akuphekwa lona ibhodwe, kuphekwa into esebhodweni. Ayangizwa bazalwane, kodwa ngeke iphekwe ngaphandle kwebhodwe.
ngenxa yokuthi ibhodwe alikwazi ukubekezelela umlilo uyaphoqeka ophekayo ukuthi alikhiphe ibhodwe emlilweni hayi ngoba into ibisivuthiwe kodwa ngoba ibhodwe liyasha kusha nento engaphakathi kube khona inhlobo zamabhodwe o-AMC othi upheka iqanda lithi glory uthi upheka istambu lithi glory uthi upheka ujeqa lithi glory uthi upheka ikhanda lesiqaphu lithi glory likwazi ukubekezelela yonke inhlobo yomlilo ngoba kuphekwa lona kodwa kuphekwa into engaphakathi and uma sesidla ukudla etafuleni si-enjoy ukudla siyakhohlwa ukuthi kukhona ibhodwe elisacrificeile my God ngoba besingeke si-enjoye lebhodwe lokudla lingekho ibhodwe eliyelabekezelela umlilo and ibhodwe alibongwa kodwa kunconya ukudla ayangizwa bazalwane lalela ibhodwe akuphekwa wena mamhlunkulu phekwa into engaphakathi ngoba umhlaba mfundisi ulinde izinto ezivuthiwe my God bangaka abantu abathi uma bedla baqunjelwe ngoba ukudla kukhishwe kungakavuthwa ngenxa yokuthi ibhodwe lihluleke ukubekezelela umlilo. That's why ngimthanda uJobe waphekwa wathi wenyuswa umlilo ngama degrees kodwa wahlala noma unkosikazi wakhe esethi thuka lo nkulunkulu ufe wathi ukhulumiswa kwenkosikazi eyisiwula. Glory to Jesus. Mina ngine understanding hallelujah ukuthi khona into ephekwayo. My God ngimthanda uJobe ubesethi uyayazi indlela yami akadidekanga akangikhohlwanga akekho confused uyayazi indlela yami. After he has tested me I will come out pure as gold. Umungabuza lewashe ngiligqokile ukuthi yini eyalenza liqualify ukuhlala kuma shelves esitolo elathengwa kuso lizokutshela ukuthi umlilo. The more lihlala emlilweni likhishwa kulo lifakwa lo is the more ivalue yenyuka. Hallelujah. Azathomnya wathi uSibanibani ngisindiswe qala kunaye yena wasindiswa kamuva ezakhe izinto ziyalunga ezamazilungi hlala. Hlala kungenzeka ukuthi uNkulunkulu akafuna uphume nediploma kodwa ufuna uphume nedegree. Ayangizwa kodwa ngiyabonga ukuthi khona ongizwayo. Ngithi ungamdabukela uJona uma esesiswini senhlanzi uzama ukumkhipha ngoba ngenkathi uthi uyamsiza uyamkhipha uzofela emanzini. Linda kuze kuphele iperiod. Wathandaza esesiswini senhlanzi akalindanga azaphume. Lalela ungalindi uzuphume. Thandaza uphakathi eswini senhlanzi udumise uphakathi eswini senhlanzi. Lapha ithemba kusengathi thalikho ngoba uJona useswini senhlanzi. Inhlanzi iseswini solwandle no hope. Ayangiza bazalwane. And uNkulunkulu uthanda kabike la sekuthiwa ithemba likho athi lapho ke ngizovela khona nginguThixo ofeza indlela nasehlane.